To nije klasična operska predstava, već adaptacija izvedena u žanru koji je nazvan semi-opera sa pevačkim, glumačkim i baletskim ulogama. Svevremena priča o mitskom kralju, ljubavi, fantastičnim bićima za publiku predstavlja posebnu atrakciju u bilo kom žanru. Na sceni 70 umetnika, u izvođenju solista i hora Opera Nove, Kragujevačkog simfonijskog orkestra i glumaca, publika je bila u prilici da vidi operu Kralj Artur engleskog kompozitora Henrya Purcella u režiji Petra Lukića. Uvežbavanje horskog, orkestarskog i dramskog ansambla za predstavu Kralj Artur donelo je zadovoljstvo muzičkom i glumačkom ansamblu izvođačima koji su u Knjaževsko-srpskom teatru nastupili po 5. put. Sada smo u ideji da izvedemo nešto što je modernijeg, ali opet pisano za kamerni ansambl, to je Piacolina, jedna kamerna opera koja više onako koketira sa popularnom muzikom, pa bi to bilo negde neko između opere i mjuzikla, ali ono što su naše mašta, ono što su naši snovi, da budemo umetnički ispunjeni i da pružimo gradu ono što ono zaslužuje, jesu te opere koje traže veći prostor, veći ansambl i više, da se ne lažemo, sredstava da bi to bilo izvodljivo. U šali negde kažem, ne brinite, ne pevam i verovatno zato je i rasprodato već 5. put. Šalu na stranu, proces je bio jako zanimljiv i izazovan, ali nije bilo naporno, zato što je velika ekipa, iako je to, moram da kažem, produkcijno veoma zahtevno, možda i najzahtevnije nešto što sam radio. Znalo se koji je čiji kolosek, ko kome ne sme da smeta, dakle, paralelan rad sa glumcima, paralelan rad sa solistima, sa horom, druge probe, koreografski i tako dalje, i svako je imao svoj teren u kome je bio najbolji majstor i eto, to se tako sve poklopilo. Postavljanje kamerne operske scene u Kragujevcu i okupljanje lokalnih umetnika radi stvaranja stalnog ansambla koji bi uz tradicionalan, ali i savremeni svež pristup najprije negovao opersku muziku, ali i mjuzikl i komade sa pevanjem, cilj je udruženja Opera Nova Kragujevac, kao i da preraste u ustanovu kulture. Apsolutno smo zadovoljni zato što možemo slobodno da kažemo da je to do pre nekoliko godina bilo apsolutno nezamislivo. Da se jedan bilo koji koncert izvede više puta, kamoli 5 puta pred punom salom Knjaževsko-srpskog teatra. Koliko je važno da učenici muzičke škole to zaista delo i vide uživo? Veoma je bitno, jer uglavnom, kao što sam rekao, u maloj sredini deca sede kući u 4 zida, vežbaju. Eto, imaju neke prilike tako da nastupe u gradu, ali ovakve događaje nemaju prilike da vide često, neki verovatno i nikad, i zato ja mislim da će uživati večeras u ovom izvođenju. Grad Kragujevac je još u 19. veku imao prvo profesionalno pevačko društvo i bilo je potpuno opravdano i očekivano da pored dramske, likovne i muzička scena bude obogaćena operskim predstavama. Kragujevačka publika to pokazuje svojim interesovanjem, a sa druge strane mladi umetnici dobijaju priliku da učestvuju u bogatoj umetničkoj produkciji.